none wega gadukore buri munsi wewe buri munsi no kuzinduka wayo ukamenga bagukorose umuntu inzara mfise urahizima ndiri kumenga na mani uri umuntu w'umugabo ukuriye kwihangana ukihagararako buri munsi inzara yizi wewe usa mugabo nanje burya no kwihagarara ko nabo ndimo nanje kabaye oya wariko avuga ngo iki nawe urashonje man oya mugabo kwihagarara ko ni byiza buri kanya wa muntu inzara mfise irarenze kweri umenga narayusa tugire gute sha Mungu ni hatari ewa maze vipi shani fresh imani kandi ubise muvuga ibintu by'inzara aha nahwereye rabe umupango umupango cyabico kujya bagabo cyane umva byase kweri nyatari wasigaye yayuzwa menga nimbwa ivuye ku ruhiri ngoma ya shapani kiriti arasama twe ntaho dusonza ntitubyerekana none kuja kubivuga kubera mushonje ndimo namubwira atari hagararako usaka tugikemure nawe ubundi bwo muntu yo tujana kamera kubera jasha mukero kumwana mu mushonje gusa nawe urabona yuko uyigaragaza gusonza abantu dukore ni washonje cyane ahubwo vuga icyo dukora nyene ivyo kuvuga ngo ndeshonje mwese murashonje zana amafaranga dusangiye tukuri capati ikiyumviro nico anyene dusangiye mbe capati mwe nangahe capati imwe ni senkisa kandi cyangenda kuzigura imwe si senkisa sana mahera so yabitse man shapati mwe ni senkisa bara ifarini zaraduze kubera intambara yo mu Burusiya oya nituruwasa ndazushaka kugavu nituruwasa sawa rongera barakoroye rero ntavyo nari wasa kandi zibiri senkisa bazitanze hana yanje aho ugomba uvuge ngo ntavyuzi ejo ntitwaziguranye uyu mutipe ndamana kubwira buri munsi amatugavu namutumye imbombo zijana yagavuye ko yari imbombo yari chapati ntacho dogura kaze ndake ya mwayi wanje tuguri zanga turi zandemira zinga zademire ni zibiri munani canke zibiri zikanze kuzizana oya wisigara zana ndazizana munani nta na kimwe mweni musigara ndaje mu minota nabo nyaruke mu minota ubusa bagarutse sawa wepo aho mwanya none icyo gihe ngo titana nyaruka nani maze je nakwemo ziwanje kuko hari undondera ndirutse cyane turasubira mu mwanya ho minota witi bigire nefu mbangano ngo menga ndizikwiye nakwemo ziwanje okay wepo bro okay yareka kandi bawo umusigaye mwebwe mufise inda ndende sinzi igituma witanga urutori none munga ica wese nakubwira ari capati ingano cyazi kataguye urabona icapati imeze uko ikorerwa he oya reka ndayaje we pakurya na shamo nakundi kwere no muhungu nawe pakurya ntacyo duhenda pakurya uruhemba ntacyo yuko muhungu uraho uvyuke ndabona menga kuba kabana bana kabaye we uritegura hinye kwago ndaguhemuka Ikavyuka muhungu kabaye burafashe nzanira yiko papa awe
inzara yarinyishe n'uwo za capati menga nacyo zamazemo ahubwo nyene cakirofa bica bigenda gutema ni cadutuma capati batuma capati akatubwira ibintu nkabiki reka nawe ndakwereka akajede tumugirira twenza n'isahani dushyire ibintu byose dushyira ko hejuru araza kubuza nawe nyine aragibona ibara ndabikubite ingese izina rya mwana n'irya mutagatifu n'irya mutima mweranda amen ndabyica bahumva mwene isakwe irizwa riri bahumva uko niko mukora kweli rabu tujye musigiye abahungura n'ibintu mushize mu kweri kandi muri abagenzi kwe utu tujibona tumaze rugweho papa yaranyemeye ko muri umugabo umumwera ubwana ntacaka kumwera uwundi bagutumye capati karuzi kabari baguyura zijya none wakombaga kuri sane